zato je to radi vas večeras. Dakle, čujete pesmovne, naravno, vidite da je pesmovne, ali vraća se, razluje. Make this one, let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright, 'cause tonight we can fly, so we can live it, 'cause it's a feeling right. Bravo, Lune! A ja, prepuštam mikrofon profesionalcu u ovom sportskom pozivu. To je naš Marin Majković. Pozdravite Marina, molim vas. Pozdravimo Vladimira. I like how it feels, Ja čestujem, veliko je. I like how it feels. Sensación. Ništa, ide ovo. Ono ide čak.